Shisngi hadin baka Deputy Commissioner ka Iska Hills, kala penmi ya ka hukum ban pentrikam da ka odd event, ya baro ki kali kamai nadu ki bosau, SPTS ki Mexica bat ki taksi ki bakamai, lingba ka than khandailat chadu mot pran, ka Iska Hills Local Taxi Welfare Association, mentaka sngi kala pentip bakan salet ban ujor, syaka Meghalaya High Court, halor ban persya ya ka hukum jong ka Deputy Commissioner ka Iska Hills, ban pentrikam da ka odd bat event, ya ki kali kamai ki balayat lingba khandailat chamot pran. Habakran syakilat pathai kubor hadin balami na DC u presiden ketika kanhun uba wandon bok jarwa ula ong bah ka jingyalang bat ka DC baro ki driver ki lapen pau baki persya jur ya kenika hukum bat ki nom pediang setia. Saya naklang jungi hi kum ka is pasal local taxi welfare association ni ka jungan yang kendo jungi ka DC kepada ka haru por kepada ka chairman jong ka regional transport authority man yathir habide ba jikli auto ka menin ka jamit man nang man payat wat even ye kali commercial lane ye kali commercial nang ni na khandailat bat ha mapran tena kalian jungi kecing yathir ka along aslam ha mat ni na sembe iru ye koi rai ba nginam la ban pediang ye kene namar ba ka khandailat ba ka mapran hi kadai ka way kidai tak ki atli ki commercial complex hang ni hapo insiden dia wah waru nang nu na kentong na kensol hambukut hap ya dan kambe ya kini ki atli ki yo te ban bintang ba de ban ong ba man rung ni kali commercial sapo khandailat haki sing ba pindai bat sapo mapran sing bomdai sano ba kinya kali namar ba lada nalong ba pi blok no yo klong snam mantap pi blok no klong snam ban ong ba yo thet nong ba pindai banya satu mantap habia satu kata kemut ni long deadman walking lupa ubri waya puya harju ka por pateru tolong ba naklam DC ka ong bai persahi kan lek be yakni ka order tumakla kami ya ka order kan mla ban revoke chu ya ka te ka ong ba ka deiru naklam ka court order te naklam jungiru ngi ong ba kamdan jumut chu bangin yakran hangni apa office fi nama bila buram ngi buram ya ka court ka DC ko buram ya ka court te ngi tang ini support naklam jungi ngi ini support nama boleh ba kalakta ya kan livelihood jong uwe unongnya kali dan utrai kali mau utrai kali li usiwi khajna kaba hamram andai minta pinta ban mana pada ban rung sekitar kita ka kapan pau olong ba pi kita ki merau bat hakju kapor kabolong unacceptable mo banong bangi taksi ni pen blok di benwa saya kata ba pen blok hasulong hi kajing pen blok kamdei nak taksi namar ba lada pikno kang taksi kibun ki taksi ni kibun ki private vehicle tiba ya apo ka city namar ka city ki jungi kadai tang 10.8 square kilometers no 10.8 square kilometers kumno thrai kan blok ka city dem dei ta ba lada ka long kum ne ngi brom ya ka court order ru ba ngi min file la fedit support ba ya ti ki bro khot kolong ba kam dei ban peksinya nama lada piong ba manta yu wat yu breu pidi ban mana manong ba phim dei ban irung support pidi menta kasni phim dei ban irung support na lane support mapran menta kasni pidi ban bo no rutin yu breu dem dei ta te nakliang kejungi hi ni ong bi kata ba ngim pediang ya kani bat pemyat kali kejungi minyak dei kemejulong bat lada kam don kono ka yu nakliang jungi ru insa siapa dikiwe senjam kod yu ga ba ai order yang nak DC ka ong naka ka high court no ngiru mantangin nit ban follow up la ka dei na kam dei kata nada ka dei ru ngiru min happen i lagi jong kinya dem dei kita no min happen i lagi jong kinya na bali ban ta yang ni pikta yang ni kalau long ba pikta ya ka mensim ka jongi kalau pikta ya ka mensim ka jongi nginem laksa namar ba ka plang jahi ka ba jong kari kasi hi berwai ka dei be khandailat bat ha yodo kita lada fi mana bandrung kita jaka sono kinya nuksa menta kibayat nakiwe ki kini kinan bawan sathan maulai habakut ki habrung hayo dai hayo pim sa pi penher no hai yo sim ta penher no steng nanti ki hatol sai ki padba kim sinjar kata di bunong kabar kalau mai kini bawan ini transmit nani tan lain kra sini kina penher no tang ni po IGP ngatai padba kim sinjar bat itu kali pada unit saya bat nai unyo ya namar ba ni hadu kat mantahang ni apo kasulong ni tolong ba
kadai ka jing feel hi nak yang government penlong sok pedung pat yang kinong nya kali habaki ai ka no permit haga jing sisa ila dai ban ai ru ba ka cakaya hendak kinang tang ban ai ka permit ban yok khajana siki da ka ba penlong sok pedung pat yang ban ong ba ka cakaya yang kamta kata kadai ban kong ka ba ar ba kolong ba nak yang ka government bat khamta me nak yang ka Chairman jong regional transport authority tong RM kurba ila dai ban pet ngor ba ye kini kali private selani kali kamai ru ki bambiang ka jaka setan no itu ngat kata kan solve ya ka traffic jam nomor pun bagalong hadu ka mantahi unu breu ubar register ya kali ini himju let inspect na ubiang nambiang ka jaka set ya kali dem de kata kali ka baningkong ka pun wanra pada banong pedang kelut bet ya borok ka bakiwan teman register ya ki kali joki ha ka bukut manu long sok man ladang mangi mentang ide tang kinong kamai kali lada ngimkit yu pada ka kotru kadum sya ba bali himkit yu pada lada pin her yu pada steng lentiru ngatrai pada unum sya yang ni namar bali sisin wa sewe ka bai kali uhap ban koi ha ka jaka ka bau dan ka Di bujor dan ke bujor hi hakut nak ai hakut je kita order. ya ka kinong ujor ngila kali kamdon kinong ujor hinrei kadai tang na kada ba ile nakaliang ka government hi nakaliang ka district administrative lale ya ka survey ka jengki na bangi pen blok mangi taksi lada ka taksi hi hapo sulong kidi ban tip ba kidon kono kali ki ba fly po sulong lada kila tip kata hangnor kom ni pen blok manta ki keno yang ba kemot ba wara ya ke blok kadi kemot fran ba ka laina lada hapo mat fran ki kali private ki yang ka bakimon ka bau kali kamai pada basiwi khajana pada umyo ban yang ban tap wataman kan tv pasenjaru hatu kamon ra sa ka blok baro habya kini dem dai ta habambiang ka sakayang manu ba ang mampa ya pasenjar simlak pang hiyo baro ba ka pasenjar ndai ba ang masulit hayo pembayar kali private yang khanyi ki apa ko di driver udan kam man penmi ya bai kamai sutra udan kam man penmi ban yang udan kam ro de nagbanta ka jing kam hayang samel de kata ka dai ka ba ki aidal ki ang ngipin blok haba phim penbiang ki sakayang tumno kan blok bat haju ko por ngi ang ba weng no saya kini ki parking ki bayang pok surok namar ba ngilalap na kapor sa kapor bat hadu kat manta ka singiru nginanglap ya ko nginang yo ay ko jing jor ba kilum may parking na po surok ya ki local taxi aba kilum may parking na po surok ha kono rin nalor banginga adiksi group tax ya kata kadi ba lada ula sak lada ka government kala ban thamtame ka disi kala ban weng no saya kini private ki ba pelong jaka parking illegally na try kala hui hinpet mentawa di ar sakaru bon kila suyang sanoy style dem kita ngimbis ni ki henry kalong yang ka specific parking kan berikin yang posro dem kita aba ki yang posro de manu ba pendok man so yang ba pen wang no ya jiking mat fran banwara ya ka jing telut henry menta kala jingking man lagi nong di jing dia da pia ko mat fran dak bobrom ikiru kolong batang tang ni snei saya ki namar balai ba kimyo ka jaka ko biang mandi jing dia timbang si habidi orang posro de habakut tengi tumu kali pada habayat suki yang jaka bolong komersial habayat suki pada ka konra traffic jam ti pipa ban sol te khot kini apa pin khot kamu ni manta ngimpedang ya kini karena juga di si ni minyak de cekmak ka jong tambam pat lada don ke ike pa tumo tadi si kita pikir Pak nombak ni masih pok sejar. Misal ada bekran na ka por ban wanra ya ka ban ya sukasan ban keluar ya soslang nakaliang ngajungi yang ba kladi ban create more township te kladi create more township ban pli sibun ba kiyo mo na pli sibun ba kiyo ngatrai ka soslong manu ban wacu mancu ira menta sibu kon luksa hamong lam ta kadang kayo ba he kaju kador kaju ka ba pikir na yo kaju ka kintiet na stage mulai ru ngatrai impress ira dem dek ndai ka balong menta pada ka iba pelong yu pa ba ban bai tang ha po yodo ba po khnailat ka dei ba sarkar hi kamang ban create yaki commercial complex yaki jaga bo fer but hagju ko por kam simla aina pada ba kan bu yik snong he ma musong nam ta kan new sulong satai hapo ni sulong ta ton ni habakut kinong ni sulong ke wan hang ni hapo kani ko ul sulong kata kade kadan iyong tai watang kawai ka yo ko biang tai kon dan de habakut habdan kami yo ka fikram ne berdisi ba kira khajana no da mereka mikne ka nakaliang jongi hi kadisi ka ong bang ngingim la man bakri ya kata ya haba film an bakri ban ong ba ya kita khajana ni kita namar larang Islam man siu tang sisngi ya ko ko spojar fain de bar kadisi ru ko ong ba kata kadi jong kam jong transport nakaliang gini ngim la ke de
te habi de kata apa mentip i tengiru min hak kamai bet Kung pinuna pinpail, masa tarik no. in persang mentang asingiru mo in persang mentang asingiru mat lada kamlong su kapor in persang la sai la ni mandiru ni de Yung ito lang kaway ito asyon, bukan lang piman na, pinaglang bakiro na, pinaglang. nakalyang kajongi hi ngingim tip ni kita ngitingiwan bet daga way kasur way panhon but kita giwe pada kibuan bro kilong basuan aja di persan ngilingin tip mo apa kiwan aja persan tu ngilingi long kipalak ko ben padang mga kren nado man fi nado ba masnali ko tu ne po nailat kaway kalong bangi la ye trader kan ka ba police department nado kapor jong iba lingdok mo ba tas John i para jong amperin nilai ekran bat mai iru ila panbiang sisa ka smooth mah smooth mah ka hatu gipor bat hadin nang tu pada kadai tang kata ba kini ki kali private se giyang apok kendailat yang gini kali private spot kendailat da ka ba kimtre ben lung spot parking lot ba hapsiu ya ka parking fees ki bonang tu po surok bat kata ngin kawara pa dia jing blok mar upulet pa umla ben lay yakin mar boleh gide kali jung kidiri bahaya bahan nada dai ba ngiyang mangipat ba ngatrai labon menong mensapanya